Maya pabengi po kaya katamungan, kimpong mapila na pinandit, umpisan tanya po kaya katamong eulogy, agkatan minala po ring pamilya, kakaluguran, at naging parokyanos na po ni kaya katamong kaluguran na pari, iyamong fair, nadoob na po king santuario, bata na pong makapag-umpisa, king kaya katamong eulogy, at tukiya po ing vigil kay bananing eulogy. Dakal pong salamat.
So,
Hello. Good evening to everyone. With heavy hearts, yet filled with gratitude, we gather today to honor and celebrate the life of our beloved rector, Reverend Father Fernando Talok David, a shepherd, a guide, and a father to our community in this Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes here in Cabetican, Bacolor, Pampanga. His life was a testament of faithful service and unwavering love for God and His people. As we begin this tribute, let us open our hearts to the words of those who knew Him best and loved Him dearly. At this moment, may we call on His loving sister, Sister Lourdes David Dueñas, to share her heartfelt messages. Maya pabengi po kay kayungan. Ako po'y Lourdes or Ludi, wali na pong among fair. On behalf of Family David, pasalamat kay pong dakal kay kayungan. Kang Bishop Florentino Labarias, king pamanantabe na palagi kang among fair at kaya kaming pamilya na during this difficult situation. Dakal pong salamat. Kang apo seto na panay pupunta kang among para i-bless ne, karingang kapatid ng pari na dinalo, mengadi at memye bendisyon kang among fair. Dakal pong dakala salamat. Uling ikit ko po, nung atyo kayo mamye bendisyon at keng pangadiyo kanitayo marirelieve keng sakit na. Kareng anggang relatives, friends, former classmates, at maging parishioners na burideng akit at dalawan ng Achuya Hospital at King Balemi. Pasensya na ko po nung po ikit at akasabi yamong fair uling ene po payagan ing mikibisita yo. Naburing akit ye keng makanita ya sitwasyon na palagi in pain. Buri na pong lakwan kaya kayo itang dati ng masaya itsura at healthy ang kami kakatawan. Palagi nang sasabihan kaya kami na keng pamilya mo ini at dapat confidential at iya po mahilig keng social media. He faithfully served in many places and left a lasting impact wherever he went. From Sakop po bilang director to building the Good Shepherd Parish keng Bulawon, then San Rafael Arcangel, King Macabebe, to San Luis Gonzaga Parish. King Virgen de los Remedios Baliti, Our Lady of Lourdes Parish in Angeles City, at Kenny po, Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, Cabetican. Maraming salamat po sa inyong lahat na naging bahagi ng kaniyang misyon. Bilang kapatid na, may amazed at very proud ko po king kayang agawa ng accomplishment na bilang pari at inawas deng prop or propeta deng kapatid ng pari, kareng pintala ng parokya, bilang founder at mayap apostol, kareng parokyano na. At kareng hanggang sinopa ng tao, nangeni ko pa akakit at amit. Mission accomplished among fair. I salute you mong. At bilang kapatid na, iyang meging sandalan ko, at iyang meging tatang ko, manibat meteya itatang mi. Super close kami talaga. Kaya nang lalakad keng papel, munta Canada, nakman buring payagan kanito. Mimwaya ka na ako, ako peksabyan.
Sinermon na ako pa kanito. Ot atina kang obra keni, kasanting mo na obra. At ironi, eka pa kontento keng bemo, ana. Kakaulan mong emo akaul, ana po ka na ako. May nasakit ko at may tampu ko po kayo. Eko po, eke po peksabihan kanito. Peksabihan kayo mo po nang ma-approve na la at mi biyan na la deng visa mi. Kasyas mo talaga buntok, anak na ako. Sabi ko kayo, kaya ako mama ko among. Bisa ko rin sumaup ka rin kapatid to. Itang aliwa mo ikang panes sasaup, kaya kaming kapatid mo ako. Bali, iya pong alos maging provider kaya kami. Ikaming maging good provider po kaya kaming mga kapatid. Kaya pala, nakuburing mako, tatakot siya. Pota ka nung masakit siya. Burina, abe ko kareng manyese kayo. Penga ko kayo, mulit-muli ko sakali man may kasakit kamong. Kaya manibat ng may kasakit siya, may katatlo na ako po minuli kanyan in 1 year. Iyang reason ko kaya panay akong mumuli. At masaya na ako man po, agawa ko ing pangako ko kayo. Adyang balumeng ede pabrendeng kapatid ko, yating telo at lay, at deng kapatid ko at deng asawa do. Keng bayo ko kang ating anito, dakal asalamat teng. Panemeng pagluto keng buri ng pamangan, sidsad mergo, yamong. Aliwa mo yang pegluto mo, pati kami pegluto mo. Uling ala na akong panon magluto, keng pamangan mi, uling lilingunan mi ayamong fair. Kang ating telo, adyang mga sermon yargo, nengkay kang among fair, uling nengkay masakit sa panandaman. Emeli Kwanteng, madagol na kasinakripisyo kayo. Dakala salamat. Karew paunakan mi atapo, salamat din. Itang last night no, babanten mi ang Ronnie, asawa ko, yamong fair, pakaul yang maigpit, potang masakit sa panandaman, at payapis siya buntok. Kabang mi kakawal kaming maigpit, sinabi na kaya kaming adwang Ronnie. Naman siguro manong, umatsuro, kakaulan da ka ana. Minya dyang permit na, kaulan na akong matalik. At isipan na asawa, da ka pa mo. Kaya kalyan niya, ikami nga Ronnie, uling kang panandaman ng sakit ng kay, nabalo na nung kang isip na rugo. Iyamong kasi, super conservative yo. Misana yung magdili-dili kang biyeno. Ngayon mi kasakit yo, panto na ning kaul dareng kapatad. Ating kaul nangindami. Ngayon yamong, ima at yapong birhen ng kakaul mo ken, ala ng sakit apanandaman. You have fulfilled your mission here on earth. And now, with all our love, we will heartedly return you to the Lord. You have loved and served faithfully. Thank you for the life, your service, your courage, and your faith. You have fought a good fight among fair. You finished the race and still kept your faith to the Lord. Sabi mo pin, no more pain. Ikaming at Chukeni, at lalo na ikaming pamilya mo, dakakalingwan forever. You will be missed among fair. Kaluguran da ka, sobra-sobra, until we meet again, among fair. Dakala salamat, kingang saup mo kaya kami. At aasahan mo, isundumitang pegumpisan mong mikakalugod at misasan metong kaming mikakapatid. Takal pong salamat. Dakal pong salamat, Sister Lodi Dueñas. Diyan ngayon po sabi ko po, magumpisa pong linwalya among fair from the hospital. Ni-request na pong among fair, nakaking baleda po di Tita Ludi, karinya manuknangan.
uling apifil na ing sepia at masayaya ketang baleta ri Tita Ludi. So ngayon naman po, in behalf da puring kayang pangunakan at apo, hausan kaya po i-Brother Emmanuel David, metong kareng pangunakan na pong among Fer. Mayap abengi po, para kang among. Ako po Emmanuel, paunakan ausan ng among fair manman. Kanitang kasakitan ning biye, lima kaya pong mikakapatad, misabe-sabe kaming mag-college, den kakong kapatad. Den pengarimi, alida na inagyuan, impi sabe-sabe da kaming pag-aralan. Uling itatay, mandukit at gagawa yang furniture, at ima, yang manyeseke kami, at manasikaso keng bale. Bistama na tiyuing kaburyandang mayari lang areng karelang anak, pagdesisyonan dang tuknang ko pang pilang banwang kayarid kung pagdesisyonan dang tuknang ko pa pilang banwa, kayari kung mayaring high school. Masakit kong tinggap ito at linapit ko kang among fair. Bang magbakasakaling pasahop kayo, panahon na tsuya kesa Luis. May gadwang isip, sumawop ka na ako, king kakong pamag-aral. At kareng alimang kailangan king eskwela. Ito, madagol kong babalikan at pasalamatan kayo. Kabaning ka na ako, be. Meging ran. Meging runner na ako keng familia, David. Nenga tinukasyon o ating kailangan gawan. O buri ng pagawa. Iamong, yung kilala kong sobrang on time at madisiplina, mapanatid di. Mapanatindi ka rin tao. King oras dare nga liwang tao, at inyamang sinabi keng beo wala. Lagi yang madanon king pisabing oras. Kaya pag may kisuyuya, at inyang ginutos ka na ako. Nung baka sulapo ako para mabinto kayo. Panyad kong pasensya. Kareka akong dara, Papa. Nung magdesisyon kong alang kapabulan kay kayo. Uling iyong ingutos na
Yung kakong pamintuan, panyan ko pong pasensya. At tawad kaya kayo. Nung pakiramdam niyo po, ma-overstep kayo ka na ako, uling kayong utos na. Huling po ka na ako mitadak. Eya bisang manayo. At kaya rakalan po kaya kayo, baloyo po ito. Among, takal po salamat. Pag ako ko, kaya ka, nasesed ko nga, higagag, pabakal mo. Amano, pangaral. Salamat. Kimpa maglapit kay kaming pamilya, buking nga bugino. Manano na sanang ilugod mo keng Virgen Maria, yung manantabe kaya ka papunta keng kayariani nga pong Ginoo. Among, ni paidawad ako. Kaluguran na ka po. Salamat po. Nginipukan tayo ngera kakalingwan, anting kapasalamatan kang among.
Balawan niyo po ang datang yay among Kenny anyang May 18, 2026. Ang mumuna na pong ikit in birhen. At anya pong sinabi na kaya kami nung malyari ng pagalo at ibalik itang dati ng tsura. Then kung kaya mingat ng opisyalis Kenny, tinang mo kami at ngayon pa mo po sabihan, kay Brother Eman po, iyang sinaw, ban ni balik ya, itang lagu at itsura ng apong Lourdes. At ita po maragulbing pasalamatan kang among fair, uling ginawa yung initiative, ban ni balik yung dati ng itsura ng Vietnam. So among, ayan makatangid siya kaya po Lourdes, ay nakapagpre. At balwan niyo mo naman po, alwa mo po mo yung meging pari. At inya mo naman pong kapatid, ang meging relihiyosa at meging madre. Kaya rin pong Poor Claire's King Betis. At nung pwede naman pong makapagsalita, ausan kaya po the Mother Carla. O talakad niya mo po, bantaya pong ma-recognize. Tayo lang po. Ayan po si Mother. Kapatid po siya ni Amo. So ngayon naman po, uling, although 10 months, diya mo po nga kaya di among, pero dakalya po pangarap at tigagap, kining kay kaming santuaryo. Ausan kaya po yung pamuntok na ng Rectoral Council, Sister Eden Kapati, ban makapangye, amano ng kapasalamatan, kaya kayo po at kang among fair. Maya pabengingan po kay katamo. Hiyamong per po. Kabatch kay pong high school. King Dabcat, 1981. Every time po natin kaming reunion, daratang niya po, bambiyaya pong oras, kagiwan, bang kanita, maging masaya, yung pamitipon mi, anti mo pong nikakaklase. Inya pong dinatang niya Keti at padistino as rector king shrine, pepayaos na ako po. Sabi na, Sister Eden, so pantane, ang tabayanan mo po. Opo mo nga po, tingwanan kayo po. Kaya mo po, o ini po, makuya dyan mo po itang pamiyutos mi at dintang na ining oras ay ni among dakal pong salamat kaya kayo king pamanantabi, pamamastul, king care, ang pong assistance kaya kami antimong rectoral council. Pota pong mag-meeting, ustuya po yeman, brother yeman, burina po isusinado ng itang oras, magumpisa na kami. Huli pong balo ko, rirespetwa na po yung oras na rin bawat netong kaya kami. Among dakal pong dakal na salamat at karing pamilya na po, dakal pong salamat kaya kayo. Dakal pong salamat, Sister Eden, yung katamong Rectoral Council Coordinator. Acknowledge tayo mo po yung presence ng po ng Meging Deacon na niyang atsuyaking Bulawon, Reverend Father Ronnie Kaupo Atsuya Ketat Makiramdam. Ngayon naman po, ingawsan ko na palagi ng kayabe balang Domingo, a-update na kareng finances na ning simbahan. Awsan kaya po Brother Edward Timog para mamye kapasalamatan kang among first.
may pabingan po kay Katamungan, lalo na rin pamilya ng Abu Fer. So, ang sabi dahil po ng Dinyabong Fer, ako utos niya po for a short period of time. To be exact, 10 months po. Yeah. Iyamong Fer, bukit kaya pong ganakan, kaya tangatlong bagay na akong tribute na po Kenny, King Shrine, kadwa kareng deboto mo parishioners sa po ning shrine, and katlo, kitang po pamag-administer na kaya kami bilang rector. So, mumuna po bilang King Shrine, nung balbantaya po itong period of time ng amo per 10 months, so nung lalentaya po supposed to be, it's a period of adjustment. Pero kita pong period ay ito, in-accomplish na pong amo per, siguro, maging valuable na po kasi po, somehow may ready po yung shrine kitang along pamangailangan na po ning kaya kaming kikatamo po shrine Kenny. So nung apansin niyo po, lately in shrine naging socialize siya po king kikatamong parishes and even other places po around Philippines. So in gawa na po solusyon namin for the devotees, banta po yung maputot ito. Makanya po kalugod yamo per. So makanya pong kinam up itang Eucharistic Chapel, nuno ka rin ding deboto, pwede po makapag-take picture Kenny, andyan nga siya po, uling nga siya po Kenny kay, ikikatamo po Holy Eucharist. Pero hindi na po, binort out niya po ito. Banta po din deboto, since malawag na po pa ang debatan, iya pong binyan nakakalito. So nung nakakita mo itong lugod ng amo for karen deboto na makaya niya po ka-dedicated niya po. Kibat po King Shrine din, iya po very prepared niya talaga patsyemig misa yan. Sabi natin, Brother Emma, nandun Tita Eden, iya mong per po, basta migmisa niya buhin na, samyanta na po, he is a man of perfectionist po na. Kasi po, into detail siya po iya mong per, even potang manayos po, buhin na po niyan, into placingan po yan. Aga nakakakuha niyang this past Holy Week, ayan, monitors the preparation. Sabi natin kung JR, sigurado na nung nga tayo amo kanyan. Bangot ang niya, kumusta na yung preparation, no kentana. Kasi po, makaya niya po ka hands-on iya mo, regard, pa-checking makaya na activity po. Kadwa po, bilang karen deboto, ito po, pa-checking misa iya mo, pero sigurado naman pong ibiyanit ang kayang energy. Andiyan balo tamo iya po at inyong panandaman. So, iya pagkapilitan na po ibigay ng oras na para makapag-share po ang kayong experiences and other ng makasolve kaya katami spiritually. Kibat po, regarding king administrative naman po, iya mo for makaya niya po katutok din kaya kami. So, iburin na, patsiyemi sabi kami, ikaming council, concise, and kailangan din kayo pong output. So, makaya niya ka-monitor regarding kareng finances, bugay na po niyan, transparent, kareng kaya kami task, kailangan po ating kami accomplishment. Bakit po, kasi kami pong kayadwangan ng Magobra Kenny. Kibat po yung tatandaan ng turin kaya, i-share kaya mo ito na din, kitang mas na po dembolaw ng din, na may mention ka rin na iya mo for ikamamalagwa. So, iya po makanya niya talaga. Kasi po, ingat tatandaan ng rin, in terms of financial, buhay na pong amo for ba't siya may tao kung saya po mamaya. Aliwa po itang kailangan lapitan tayo, bakit mamaya para king apong gino. Makaya niya po kakaya mo for. So, nung lawin tayo po ito, itapin na din sabi na din, di dyan di kotsi, pero hindi kayo patanggap. Makaya niya po yung amo for. Buhay na po, ba't siya may ka, it comes from the heart. Aliya po may ka just to be mayakit kang public kung nanong giyawa mo. Yamong fair po, anyang last na pong meeting ni kayo, ing pinabili na po kaya kami, kailangan ni Sunduyo ing Servisyo King Shrine, para kaya nga pong ginuyan, para kaya birhen. Kasi po, iya sabi natin po, yakuha na sabi na accomplish na ako. So, iya po nung akit siya siguro during the last time na baka-confine niya, iya matapang niya po, ready to face yung kayang lokan niya po yan. Rinedi ni sarili na, although sabi tapin,
Etamo po sa na itamo siguro ordinaryong tao, etamo agawa ito. Pero iya, waling malakas siya pulog, agawa na po makanito. Siguro waling pong ing pananampalataya na king babo, talaga pong sinseryo, king puso na po talaga. Even king last, kaya na pong among, ing pa rin pong kayang ministry, pa rin pong gaganakana. Ing pa magmisa, ing pa assist ka rin tao, Kenny. Anya, sayang mo po, dahil po plano niya for the shrine. Sabi natin, sorry Yana, po asad-sad. Pero yung sinabi niyo po kayo, naman po asad-sad itang panahon, may talaga kayo for 6 years, pero yung accomplishment na po Kenny, more than pagketang dapat ang gawan ketang 6 years. So, emo po financially, emo po kirening akakita mo ngayon yung nangagawa na, but more on ketang tignan na po din puso tamo bilang Katoliko, bilang deboto na po ni Birhen. Madagulya po debosyon niya ang Perkin Birhen. Anyatin po to the last minute, yarin po sasabihan na ausana po yung Birhen. To among per mong edo ko po kalingwan, maging party na ko po ni Biani Kenny, community ni Kenny King Shrine, at bakalan niyo po yung panalangin at lugod mi kaya kayo. Kaya pong pamilya, payabot mi po yung kaya kami pamakirami, yung buong pamilya na po ng Shrine, tanggapan niyo po yung pamakirami ni kaya kayo. Takal po salamat. Dakal pong salamat, Brother Edward Timog. Ngayon po, since rin po Kenny, ban makapang niya mensahe at di takakwento. Anting tatang na po kanita anyang panahon na diko niya, King Bulawon. Hausan kaya po Reverend Father Ronnie Cao. Maya pa bengi po kaya kongan. Metong ko karing akayabe ng Jaco nung among fair. Minunar ka na ako Yapong Paul Velasco at ako niyang 1997 karin king Bulawon. Magit mong 5 bulan, July kanita niyang sumuyo konting Jaco no karin king Good Shepherd Parish, Bulawon na settlement. Ang gana kitang miyordinan kong paring December 11, 1997. Nasa akong balikan po, bayo pa itang meging Diakono ko at aka yabi at aka ito siya mong fair, karinking Bulawon. Babalikan kaya po itang kwento niya pa mong seminarista ko at asabi ko mong kanita pa, tatangalan ko niya mong kasi uling artist ya, painter ya. Ating pamigatago na niyang seminarista ko, lepitan kay misan at kitnangan kay. Nung nano mo yung abiyay ng tip, alimbawa ka na ako, ametong mo namang artist, pero balo ko malawot siya kanako, ketang kabilyan, at eke kalingwan itang metong ama nung simbitlana, foresight. Tutupin naman po tang ating gagawan, maragula bagay po tang malawot pa mo, pakibalak, nung nano yung dapat gawan. May kasawat maraguliti, may kad ka na ako, lalo na niyang maging artist na ako ng seminaryo. At pari na kantayamong, at ako naman inisip na datang itang panahon, bayo kumyor din ng pari, iya pala yung akayabi ko at aka yutos. Mapilang bulan, bayo kumyor din ng pari, anyang
metong kong diakono. Kami na rin ka na akong maging kaklase, yamong Sitchon, ang yeni Makalib, at yamong Soterio Yutok Jr., Parish Priest na ning Santo Tomas Apostol Parish. Niya po kasing miordinan kaming pari, minantabe yamong fair kanita kaya kami. Kaya yamin ibatan itang meging disenyo, ning kaya kaming ordinasyon, karing kaya kaming kasulyat, pati na karetang pemyeming stampita, kanako detang kakong pemyang bookmark. Kaya yamin ibatan itang meging pekatema, mig drawing yang metong atinapeng pipireswan daring adwang gamat, at karing amanong blessed, broken, and shared, iting meging pekatema, ning kaya kaming ordinasyon, anyang 1997. At sabi kong, meging daken, ning ka na akong biyanting pari, mo anting diakono, yamong fair. Ketang inspirasyon na binyena, mo niyang panahon na diakono ko, nunay pati na ketang penagkat na, kanakot ka rin kaklase ko. Daitang simbolong ginamit ng anting metong at tinape, kailangan talagang mabindisyon niya, pirasyon niya, badidakya ka rin aliwa. At buri kong panwalan, itamo naman ng meging biyan ng among, metong niyang tinape, ape pagbanalan benisyon na ng Diyos, ing kayang biya may piraso ya, at mi pamye, may kad ka rin miyayaliwang destinong, mi pagkatiwala kaya, ang ganak king katataw diyan, kaya king santuaryo ng apong Lourdes. Man po ako kutang, dapat yamong yung kapalit ko kaniking San Matias. Dapat minsan niyaldo akot ng anak ko, among lalbog king San Matias. Ako man miglaram, among neng mumuran lalbog lareng aliwang dalan. Ko balo nung iting meging sangkan, o ba't imbis na palitan na ako karin king San Matias, Apostol Parish, king Santo Tomas, migpabandaya karin king Pilar Village. Although naman po makalingad kaya katamo po at ang mililipat kaming destino, naman po agad maging final detang mibabiya kaya kaming destino. Patin pa po kasing aldo panahon na malyari ng mga palitan, ang gana ketang mitakday tang aldo, alumipat kami ketang mipagkatiwalang destino kaya kami. Kaya kung nabaling sangkan o ba't kay ba't na karin king Blessed Trinity Parish, king Pilar Village, abaditan ko na mo, kaya niya pala milipat yamong fair. Magana, kaya panahon, balo, na may nakit lang mas o bukol king kayang pancreas, kaya panahon na palatsyan niya pa kano itang bukol, ni pasyag mo naman itang kanakong kapaniwanan sana makasawop. Nakaibat ng midistino ka rin king Our Lady of Lourdes Parish, king Angeles. Misundu itang lugod at lingap ng apong Lourdes kaya, king pamagdipat na keti. Naman makalingad ka na ako, itang kabilihan ng among balo ko, mabilis malagwa. Uling gaganakan ko itang panawong rektor ko kaya king santuaryo ng apong Lourdes. Kung naatandahan nung nanong banwa between 2009 until 2013, misa na yaldotin kong kakaluguran metong yung religyoso, SVD, Father Adonis Narcelias Jr. Seminarista kami kanita niya may kapikit kami na paning metong makalubkaring Dominicans. Miyabi-yabi kami, kinagon metong
theater workshop karin king Quezon City. Milabas silang panahon, maging pari kengan, ako, keniking Archdiocese of San Fernando, Pampanga, Mars, maging pariya karing Dominicans, at Adonis, maging pariya karing SVD. Ang gana ketang mi destinyo karing king Berlin, king Germany. Obat idadyang 40 years old, anyang tanggap kong balita na may pancreatic cancer yo. As naking kabilis, na ikwang may kauli keti Pilipinas at niya ka rin niya Berlin, Germany, mikut-kut. Itanang buwak na yung pepawuli da keti Pilipinas. Yan yung panahon na tsuko keni, meto nga kakaluguran ng may pancreatic cancer. May naman, ikwang mikit pang pasibayo. Ting meto nga banda, aisip ko, ano mo kayang tinggap ni nga mong fering, destino na nakarin king San Matias? Kaya minaliwa, ing kwento ning kayang biye. O karina mo king Pilar Village karinya sa Minto o Migdaton. Pero ali, mira siya keti yapong fair, panwalan tamo, ating grasyang may pagkalob kaya, lalo na king pamamilatan ng hapong Lourdes. Kailangan tamo mong tanggapan talagang ang ganya ka rin. At maragol ng bagay, itang pa magkapilit ng among fair, amig kapilit siyang gampananin kayang misyon, karing may alabasang panahon, at pekikwanan, sinuyo ang gana niyang king kayang pangasakit. Papalyaring king paglalawi na naasad-sad. Pero ara pa na may kading hapong Ginoo, asad-sad na itang kayang misyon. Anyang aldo, abalitan kong petok nang naing pamagkimo, petok nang naing panulo, ang gana king pepawuliya. Ang gana ketang mismong Lunis bengi, may kapikit, may kapiabe kaming sermoy, at abanggit na kanakong papalinis dan papasadya ing malating santuaryo. Uning ka rin niya may burol. Kabukasan mo, kabang mag-updating seminar kaming pari, may pabalo na ang likwanan na katamong among. Mangintulid na sanang tanggapan at bakalan namong fair, ing lugod tamot pakamal kaya. Panalangin ng inim pang makanya ng bakalan ng grasya ban payapa yang muli ka rin banwa. At madalas uli na ning pangadestino ko kaya king santuario ng hapong Lourdes, andat magnisa kong mete, mamindis yung mete, meto nga ipangadi ko, matupad itang pangako ng hapong Lourdes kang Santa Bernardita, naking kasumangid ning biye, akamtan ning kaligayan. February 18, 1858, tingkatlong pamig katago na pepakitsing birhen, first time ng Mengamano, uling ding mumunang aparisyon na meganap ka rin King Lourdes, France, tahimik yang birhen at daralaning kwintas ang rosaryo, tahimik yang manalangin. Pero king katlong aldo, pepakitsing birhen kang Santa Bernardita, pengakwanani na ating kaligayan, pero ekete sulip nun king kasumagid ng biye. At paniwalan ko itang amanwan ng kaligayan ng birhen ng Lourdes kang Santa Bernardita, manalumpakan niya kitang meto nga biyang alananggang adwan tamong ipagkalub ng Diyos kang among fair. At makanya niya sanang matupad
ing pangako ng Apong Lourdes, kang Apong Fer. Mayapan yung pupusan kay ining kanakong amanong darake, agkatanda kong talakad, mambang tamong at lungbapo Maria. Ketang kaya doon ng king pamamilata ng Apong Lourdes, matupad siya ing pangako, na king kasumagid ng biye, padigayanin ng Diyos siya mong Fer, ketang metong abiyang alananggang mipagkalub kaya. At lungbapo Maria, kasi babalikan ko naman ketang kwentong abasa ko, ketang malaning Birhen ng Lourdes, sinulat ng Crisostomo Soto, niyang 1906, metong adibotong masakit ng mampang niyang at lungbapo Maria, king santuario. Dating chapel ng San Nicolas de Tolentino, nung luyamig santong iting mapagmalang larawan ng Apong Lourdes, agad-agad yang mipaldan kinayap. Yang ngining mampangtang at lungbapo Maria, makanya na sanang tanggap ang Apong Fer, ing grasya ng Diyos king pamamilatan ng Apong Lourdes. Mamilatan niya naman, isa Nicolas de Tolentino, apatuloy keti kabetikan, at patuloy na naman ng maldang kalado king purgatorio. Malagud at mayupayang Diyos king lumbi at pamangulila ng pamilya Tarok David, kamberin kamag-anak at kakaluguran, maging ding meging pamilya ng Among Fer, karimyari wang destino mi panibalaki, antimeto nga paring kapampangan, at kawangis ko, may kiabet, may kiutos kayo, king pamagsadya, ting pari, nung makanali yung may kasaw pat mimiyang inspirasyon, maging karing balang taong akayabin at akautos. Dinan mo kaming sika ng tetagan, O Diyos, kaniting panauning lumbi at pamangulila. Dapat migit lalo ng adwan mi, ing pamamilatan ng Apong Lourdes, kambiyan ng Apong Kulas. Man mi paligayan niya, king kasumahid ng biye, Apong Fer, at makanya niyang matupading pangako ng Apong Lourdes kang Santa Bernardita. Ketang metong abiyang alananggang ipagkalumo kang Among Fer, matupading pangako ng Birhen ng Lourdes, makanya niyang mipaligayan, king kasumangid ng biye. Bapo Mariamit mo aking grasya ginong Diyos at sukeka, noon kakaring sablang babay at nanya pa naman ng bungoning at siyan mo, Jesus. Bapo Mariamit mo aking grasya ginong Diyos at sukeka, noon kakaring sablang babay at nanya pa naman ng bungoning at siyan mo, Jesus. Bapo Mariamit mo aking grasya ginong Diyos at sukeka, noon kakaring sablang babay at nanya pa naman ng bungoning at siyan mo, Jesus. Ono na Birhen ng Lourdes ning kabetikan, San Nicolas de Tolentino. Ing ginumantabi kaya kayo. Malagod at may payang Diyos pagkalumo, ingalananggang kapinan kang Among Fer. Pabakal, ing grasya, kambiyan ing lugod mit pakamal, banpayapa yung maglakbe pa turo, karin banwat, karin banwa. Lubos ng mipaligayan at miya nakabang kaba. At balang metong yan, imigit lalo na, yung balang miya bumibirog king familia, Tarok David. Kambiring sinalagpiking familia, king lumbet pamangulila, mitmong lugod at mong balikdan bendisyonan, at mangintulid siya ng kambiring kamag-anak kakaluguran, at maging karing meging pamilya ng Among Per, karing miyayari mong destino, ang gana kete king santuario ng Apong Lourdes, kete king kabetikan Bacolor, mangintulid mo gini pagkalubing bendisyon mo, king lagyuning ipamponing anak, amponing banal Espiritu. Amen.
Baluta mo pong iyamong Fer, malugod siya nga pong Lordis. At baluta mo pong sa gananya naman ing kaladwana. Anyang ni po sabi-sabi tayo pong ikanta, ing saupan mo kami.
kapetikan, ipanalangin mo kami. Loklok tama po. At ngayon po, atin lang si Jaring kaya katamong ASOL Rectoral Media Group ametong tribute video para kaya katamo at para kang among ko. Alden tayo po. Metong kang parining kekeng balen Dinawon ming biemu ban ikang sesen Uling king lugod mo melingap kami Maya Pabengi po. Ako po'y Romualdo David Jr. Mas kilala na akong among ausana akong dyan. Metong buka rin pauna ka ng amo. Hello po. Ako po'y Joanne. Metong din po ka rin paunahan na po nga mo. Ako naman po'y Joy. Paunahan ako din po nga mo. Salamat amo King puso mong liningap linuguhod Kalupa ng Jesus Metong kang tatang at ikaming anak Ikang sin Di bala mo, Santa Claus ya talaga po tang datang na king kay kasi manibatan niya pa king parokya no tapos po tang muntay king matuang bale iya po talagang panayon mi po tang kay kasi bala mo Santa Claus yung mami aginaldo kaya kami ngayon. Yes po. Metong pa pong may kangamong. Pag po day off na, mostly every Monday po ito. So, lalo na nga chupa po yapong ising mama na po. Bengi pa munta ni bale, tas magdalay pong merienda, tas ikamingan po kata, chu kamingan keng bale, abe-abe, masaya, may papagkwento. Tapos po, every time po na okasyon, birthday, da po rin kapatad na, anniversary da po rin pengari, death anniversary, or nanuman pong okasyon, buri na po nga mong pag-celebrate mi po, keng matuang bale. Betong pakaretang tradisyon na gawa ng among. Kaya kami mula nang malati kami, apintay tang balang summer. Ito, papag-swimming na kami. Isipan nyo, mga alati kami pangeni, deng aliwake kami at tinalang anak, deng bali apuna na lo, hanggang ngayon ni delami ito, hanggang kitang panahon na medyo may kasakit ne, ikaming mi pipinsan, alimi buring maputot ta, buring mi itang tradisyon gawa ng amo, ipagpatuloy pa mo rin. Metong kang parining kekeng balen Dinawon ming biemu ban ikang sesen Netong nangyay na pa kaburi, iya kami yagnanagnan mamangan. Potang mga anak kami, lukluk at yun na keng lamesa. Pilang kami, alos choir kami kaya nakanta keng kumbento. Makalukluk na kami kanta, maninaya kami, makaduko kami ngan, maninaya kami kangamong nung ninuntulwa ng mga di kaya kami. Potang kaya kanita, may paglalawi na kami mong makanta. Iya mong, kaya kalinguan kasi, metong niya ka rin, odo sisimba na ako man, pero mas may lagi kong melapit kay nga pong Ginoo dahil kaya. Kabat, itang potang masaya, potang mama ko kami, tuki na kami nga namong, lalo na potang makipangan, buri na kaya na kami ngan. May taba kami kaya, buri na nga mong ito. Kaya, kay akalingwan yamong, akabat, potang lalo na nang magpasko. Dala na kami pa SM, ala pang SM kay ni kanita, dala na kami pa SM, kanita keng, yapang mag-drive ba? Yapang mag-drive, tigin na kami Baguio,
At ipilan kami mo naman na detang alos malapit kaya be no. But metong ya kareng kaya be mi Chingmang. Rest in peace niya naman. Kaya be na niya mong higit na lakay niyan. Apin niya ing peka matuan diling choir. Kaya rin ang Chingmang ako na ing peka matuan diling choir na meging minuna kening grupong Good Shepherd Paris Choir. Ako pag maragul ko na meging kaya beke iamong. Meging malapit ko talaga kaya. Mong, eda kayo po kalingman baski kapilan. Metong kayo po karing meging tatang ko. Basta't mong, manatili ka kayong puso mi. Kasi metong kakaring pegawa, may pagal, kening pisang banta mo. Metong kakaring may mamamunta pa king Amerika para manyad sa King dapat mo, may pastol kami. Salamat, Mayap akawarasan po. Maragol kong pong pagpasalamat, ingakayabe ke kimbeku iyang per. Anting mumunan diling pura paroko, king mayap pastol. Kilub na po ning ana mabanwang pang mastol na kaya kami. Ikit mi insipaga na king parokya. Ala kaming ikit kabuisitan, agyang kasalukuyan ng isa, gigit ya, kaya at masaya. Kapilan man, eda kakalingman, kayong puso mi. Rest in peace, among her. Maya pa oras po kaya kayo. Kay ba't ning pangala ko mi, king balen bakulod, pauli ning trahedya, ning lahar. Ika among, ing sinagana, king malungkot ming puso, ban pakilala mo kami. Ing ena kami, te pabren, ning Ginoo. Tinayid mo kami, ban pasiknangan at dinan kapanayan. Telakad me ing parokya ning Maya Papastol, ketiking resettlement ning Bulaong. Kaya berak ang migpalimos, ban magumpisa ing pisamban, bilang kayantabe mo, King Pastoral Council, hikit ko ing kababan mong lug, ganaka at lugod. Kay ba't na pala ning at lumpulot metong habanwa, ausan na naka ning Ginoo, bansabyan na keka, job well done. Dakala salamat among, you have done more than what is possible. You did the impossible of building the church. The structure, at the same time, building the church, the people. Kaluguran da kayo po, dengkeng mayap apastol ning Bulaon. Ang gaking tutuki, tamong pamikit among per. Rest in peace. Mayap akawarasan po. Maragol kong po pagpasalamat, ingakayabe ke kimbeku iyang per. Anting mumunan diling pura paroko, ning Mayap pastol. Kilub na po ning ana mabanwang pang mastol na kaya kami. Ikit ni insipaga na king parokya. Ala kaming ikit kabuisitan, agyang kasalukuyan ng misa, gigit ya, kaya at masaya. Kapilan man, eda kakalingman, kayong puso mi. Rest in peace, among her. Uling king lugod mo, melingap kami. Uling king dapat mo, may pastol kami. Salamat amo,
karinggamat mong tinayid kinauhul, papunta kang Jesus, salamat amo. King puso mong liningap, linubuhod, kalupa ng Jesus. Metong kang kapatad, alang sawang gagabi. Hello po, ako po'y Sister Say Munoz, parokyana po San Luis sa Gonzaga. Akaya bemiya po yamong Ferdi na tayo inyang 2007 up to 2013. Yamong per, bukod po kita iboto ya kay obra, no? Masyado yung kay total po po nga sabi, masyado yung po sobrang kaganaka, sobrang hindi po magkakasobrang at hindi kaya dedicated yan po lalaanan po kayang panahon kay kayang parokyang pupunta lana. Balo yun naman po siguro dakal yung may karanasan niya mong fair in San Luis. Dakal po makabalo nung nanoy na milyari kaya kayo. Pero makanyang po pala matsumela lang po yung pamikaluburan may personal. Tapos po kanito, hanggang po niyang makoyaya ko po yung kayang maging PPC coordinator. Balo na nga mong nung naming problema ko, nung naming problema na ng pamilya, makayat lipa ng tabya kami. Hanggang kayong tawling oras, nakakasabi kayo, may rasyaking baler, may ating hospital, may rasyaking balera, kayang tabya na kami. Marabul kang kawalan namong, marabul kang kawalan. Hindi po yung timing, kalukuran na kayo po, kaming taga San Luis. Salamat. Among karinggamat mong tinayid kinauhul, papunta kang Jesus, salamat amo. King puso mong liningap, linubuhod, kalupa ng Jesus. Metong kang tatang at ikaming anak, ikang sinawod, anyang misakap. Uling king lugod mo, melingap kami. Uling king dapat mo, may pastol kami. Salamat amo, karinggamat mong tinayid kinauhul, papunta kang Jesus, salamat amo. King puso mong liningap, linubuhod, kalupa ng Jesus. Metong kang kapatad, alang sawang gagabi. Mayap bengi po, ako i-brother Jello de Guzman. Menibat king visitas ning Santo Niño, Barangay Claro, Recto. Makaparokya kami po king parokya ning Virgen de Lourdes, karin king syudad ning Angeles. Iyamong fur po, may natili kay kami bilang kay kaming kura paroko manibat 2019 hanggang 2025. Iyain kay kaming kura paroko kilub na ning pandemic o ning pandemya.
Bistama nating pandemya, eya sinala king kayang pamagmisa, king kaya kaming parokya, ang tinamurin king karing kaya kaming bisitas. Makanya ning kaya kaming parokya, ating kaming awsa na bukluran, nanungno ka rin bistama nating pandemya, emitok nang king kaya kaming bukluran. Ngunit lalo yung pang mesese, lalo yung pang pepamungan, itiin metong ka rin making highlights ng among king kaya kaming parokya. Nanungno ka rin Aldo, halos makipag-Bible sharing, kaling ang bisitas, itang online, during the pandemic, maka-online na rin yung aming Bible sharing. Inyapin, emita, hindi kami kasalpantayan ng inyong parokya. Iyamong firm, itong yung mamu at simpleng pura paroko. Iyapin po rin ka na akong kayabe, makantanganin kaya kaming ikit apamanugali kaya. Itang pagiging simple. Akit me, patse, halimbawa, isa kaming mga nebo, punta kami tigyan puntalan, agad nang sabihan, di kita mumura, hindi na kita mahal, na. Kasi lagi na kaming pigaganakan, at lagi nang buring na miyabe-yabe kami nga. Buring na panay kaming at suwa lang milelele, nune, ay gana-gana kayabe nga. Baka yan miyakilala yung amon for niya, masaya kami, nakilog na rin ana mabanwa, akayabe biya, mesese, may mululot hindi kami kasalpantayanan. Ngayon po among per, kabe na po ni mabilog ang bisitas ng Santo Niño, ang po rin katamong parokya, yung parokya ng Virgen ng Lourdes, salamatan ba po po, yung pamamaskul at tulog siya kami. Ang ganap po dito po yung tamang pamilya, among, rest in peace po at takaladakal po sa Thank you po, among per. Miss you, Mom! Love you, Mom! Metong kang tatang at ikaming anak, ikang sinawod, anyang misakap. Uling king lugod mo, melingap kami, uling king dapat mo, may pastol kami. Salamat, Amo, karinggamat mong tinayid kinauhul, papunta kang Jesus. Salamat, Amo, king puso mong liningap, linubuhod, kalupa ng Jesus. Metong kang kapatad, alang sawang gagabi, masukal Maya Paldo po, iyamong per po, bali kayagnan kepong kayagnan linog keng seminaryo, megumpisa kay seminaryo, at kayagnan kayagnan mayor dinan, timong pari, mayor dinan kami po, timong dikon, sabi kami, dikon, diakono, June 15, 1991. Kaibat kanita, itang December 11, 1991, mayor din na kami pong pari. Ita pong kaya kaming ordinasyon, keng diakono, keng seminaryo, at ita namang ordinasyon mi bilang pari keng katedral ng San Fernando. At apag maragul tayo po, iyamong, kasi tapong kaya kaming year na mayor din ng kami, 1991, kanitaya po mamakbongeng pinatubo. Kaya gusto-gusto, tambing ang may kasuyo, tambing ang may kapagservisyo, karing biktima na ng lahat. At kay ba't kanita, makanyan de pong apusuan niya mong natutukan manimuna keng Social Action Center na ning Pampanga. O itapin, may kasuyoy po kareng marakalam, iapektuan, keng kalamidad, keng lahar, at kay ba't kanita niya nga tsunay keng sakop, aabeya po, may kapagumpisa,
para bang kanita in kay katamo kung Pisamban keng Pampanga magkaroon niyang marakala scholar. At ting tutunan niyan detang minunarang scholar di among per magobra na la po. Manin po na lang yan. Asusopan da no rin karelang pamilya. And then, kaya rin na po king sakop, may kasayang kasaya, kasi pumitok nang in kayang pamagserbisyo kareng tao Bacolod, may destino yaking Bulawon Resettlement. Itang Good Shepherd Parish. At ano yung kable si Yamong Per kasi niyang umpisa na pong patalakad. Itang simbahan keng Bulawon. Atin pong sinap kaya yapin kay katang meging Santo Papa, Pope John Paul II. Sinopane, niya ngini, metong niya po kareng masantinga Pisamban. Ing Pisambanan ng Good Shepherd King Bulawon. Ibat ni Russia King San Rafael King Makabebe. Kabalitan po yung album King Makabebe pero makakahangay yamong aparti karetang talakad ng community King Makabebe. Pati po retang karelang chapel, pasanting nala, palago nala, pati tang sentro na ng Pisamban. Iba nanita, ni dalane po kanita King San Luis. King San Luis, lalo na pong agambuling kasal pantayanan, may lapit na rin tao, kay nga pong Ginoo, lalo na rin pakakaluluuling. Neto nga talagang matingkad kay karakter na nga mong per bilang pari, pining kayang lugod ka rin pakakalulu, ka rin mga lati. And then, mira siya King Baliti, at ini tulanin tulay ni sayay ni yung mira siya King Baliti. Maganakala, kaluguran dereng tao Baliti, yamang kaluguran. Kaya yung maging kasangkapan niya mong yung maging instrumento para bang kanita itang maging problema keng mga labasan karen tao Baliti keng tungkol keng Virgen de los Remedios. Ampo kang obispo sa Cesar Maria Guerrero. May remedyo yan. Gusto itang patron, tamo, patulunan, Imama Mary Virgen de los Remedios. Talagang apakabiyene nga pong perita uling may pag-reconcile yan tao Baliti ang po'y obispo Cesar Maria Guerrero. Lalong-lalo na may ganap ketang libingan ng obispo Maria Guerrero, King Carmelite Monastery. Ay ba't kanita, dakala paretang mismong asuywa ng among paglingkurana, gana King Mirasya King Angeles, keta King Lourdes Parish. May kasuyo yan naman ka rin, sobraya karagultang community ka rin, pero yamong, may complain, may reklamo. Pagpatuloy na yung kayang pamanyuyo, kayang pamagserbisyo. Sobraya kasi pag ganyaro ko, akalingwa na yung sarili na lalo na yung kayang kalusugan. Ka rin niya mag-start, itang kayang sakit. Ay, maragul ko pasalamat kay Kamong Per. Thank you so much. Thank you very, very much. Ing saup mo ka ko, ing lugod mo ka ko, manibatan niyang magumpisa ka ta seminaryo, hanggang may orden ng katanggang maging pari ka ta. Kurugu atawaran. Kabang mabiye ko hanggang tumuha ko, I will be forever thankful and grateful to you. Father Homer Policarpo. Thank you po, Mom. Thanks so much po. Salamat, Amo, karinggamat mong tinayit kinauhul, papunta kang Jesus. Salamat, Amo, king puso mong liningap, linuguhod, kalupa ng Jesus.
kamong kapatid na may antipono para king pamagmula. Balo kong mausta, king ing talapangabos ko mabiya, at king taulingaldo, talakad kong pasibayo, at karing mataku tatangalan ke, ing Diyos, ing kakong talagapagligtas. Dalit, ayapoy, come Holy Spirit. Come, Holy Spirit. King lagyo ni Nikpa, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. Kapatad, in komunidad ng Santuario ng Birhen ng Lourdes Kerikabetikan at ng Meto Balayan Kristiyano, makiramela kay kayo ubusan ng kekong lungkot at pamagulila. Kaniring may binyag yay kapatad tamong ni Reverendo Padre Fernando, miya gumiyat milao king kamatayan ng Kristo. Ngayon naman king kamatayan kamtana sana ing bielanganga, ganakan tamo ing sasabyaning Gino, ako ing pangasubling mi at ing biye. Ing taong maniwala ka na ako, mateya man miya pamurin. Amen.
Kapatad, bang masusitaya nga sa upan ng kapatad tamo nga may ang ubie, Reverendo Padre Fernando, sisyantala rin kaya katamong kasalanan, bang maging karapat dapat magmasusi ka rin banal na misterios ng kaya katamong kapag masusyan. Yak kasangening yag nalagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko, ing Diyos sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala ko kumbina, panisip, amanot tapat, at miyaliwang kakulangan. Ulinita, ipanikapuko kang Santa Mariang Kapilan ng Biren, karing sa Blangangelang pong Santo, at kaya kayo kapatad, ini panalangin niyo ko, ing Diyos sa ginotamo. Ing Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at king pamagpatawad ng kasalanan tamo, idala na katamo sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Ipaming mayupaya, ipanalangin mi keka, itimawami ingalipan mong ni Fernando, karin kayang kasalanan. Bibibiye yung anting meto nga Kristiyano, keti kingyatu. Miras namon sana kaya iligaya, ng pangasubling mebye at mabilang karing kekang santo. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Esu Kristong anak mo, ang mabibi at mag-ari, kambemo at ning banal na Espiritu, metong muking Panginoon manggaman king alanganga. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang ibat king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad,
ewari mituruke kayo, kingin niyang mga binyag tamo at miyagom kang Heso Kristo, mga binyag tamo at miyagom tamo naman, king kayang kamatayan. King matulid apangasabi, inyang may binyag tamo, mikot-kutang kambena, at mirakayanan, king kayang kamatayan. Banong makanano yang sinubling mebye, king kapamilataning maligayan ng upaya ng ipa, makanyan tamo mo namang mibiyebye, king panibayong bye. Uling nung may kiyagom tamo kang Kristo, king kayang kamatayan, makanyan mo naman, yagom king kayang pangasubling mebye. Balo tamo, king matwatang pangatao, ni pakuyang kayabe ng Kristo, king krus. Bansintangan ning upaya nanitang katawan, ang makasalanan, at bata mong mga ligtas, king pangalipan, king kasalanan. Potanging tao, Mateya, mititimawaya king upaya ng kasalanan. Nung niyagom taking kamatayan ng Kristo, paniwalan tamong sublita mo namang niya kalupana. I Kristo, antimoing balo tamo, king kayang pangasubling mebye, enemate kapilanman, uling alaning upaya kaya, ing kamatayan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Dios. Ing pakibata mo, ing Ginoo, yang pastol ko, nanupa, ing kailangan ko. Ulitan tayo po. Ing Ginoo, yang pastol ko, nanupa, ing kailangan ko. Mapaglunos ing Ginoo at makatuliran. Ing kakatamong Diyos, Diyos yang malunusan. Ingatanon ning Ginoo ret ang alanga karapat. Inyang atsuko king panganib, yaing kako sinagip. Ing Ginoo, yang pastol ko, nanupa, ing kailangan ko. Yapa mo rin ing kanakong penaligan, agyamang akong sinabi. Lubos kong makalugmok king kasakitan, at neng mabibigla ko kanakong sasabyan. Ala kang ayasahan, nino paman. Ing Ginoo, yang pastol ko, nanupa, ing kailangan ko. Panandamanan ng Ginoo ng metong karing memalena Mateo. O Ginoo, ako yung kekang memalen. Susuywan da ka, anti mo yung pamanyuyo na keka, ning kanakong indo. King kamatayan, binigtas mo ko. Ing Ginoo, yang pastol ko, nanupa, ing kailangan ko. Talakad tapo, parangalan Maya, pabalita. Pamamasa king may pabalita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Inyang ni Maria, akapatad ng Lazaro, bira siya king lugal anong nuya ka rin si Jesus. Penakit na kayo si ni Claudio king Arapano at ngano. Ginoo, nung atsuka keti es hanamete ing kapatad ko. Panakit ng Jesus king Maria manangis yo at patiring udyong kayabeno. Pengs na wanyang malalam at metakilya kapanandaman, nuye kitkut na nang kinutang Jesus karela. May kibatlo, may kiniginu at lawen mo. May nangis siya Jesus, inya sinabi ring udyo, talagang kalugurane i Lazaro. Dapat ding mapilan sinabi ro, pe pasalano mata, ring bulag. Bakit?
Lazaro, Pepa Brenning Mete. Pasibayo yang mings nawang maalala mi Jesus at kay bat mintana king kutkutan. Iti metong yang lukib ang makatakap batong maragul. Ilakoye ing batu anang Jesus karela. Meki bacay Mario ay Marta ing kapatid ning Mete ni Ginu. Mamaw ne kanyan uling apat na ngaldo makakutkut. Ngarang Jesus kaya. Ekuwari sinabi keko, king nung maniwala ka, akit mo ing ligaya ng Diyos. Inyali ko ring batu. Tida lang ay banuay Jesus at ngano. Pasalamat ko king pakiramdaman mo ku kapilan man. Dapot sinabi ko iti, king ing ring taong at tsuketi, balang maniwala king ika, ing mitubod ka na po. Pangasabi na niti, kinulay siyang masikan nga na, Lazaro, lumwal ka. Linwal ya ing Mete, makabuklat la pa, ring kamat at bitis na, ing telang pamburol at ing lupa na makabalot siyang imalan. Kalaganye at paboray niyang lumakad nga ng Jesus karela. Uli na niti meniwala lo kang Jesus ding keraklan karing udyong dinalo kang Maria at menakit king dapat no. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Pakamalan ko kapatad, manalangin taking Diyos, sing mayupayang igpa,
Ape patalakad kang Kristo, ake ang anak, ibat king kamatayan, ban maging magmulan ning biye alanganggo para karing maniwala kayo nga tamong manalangin. Ginu, pagkaluban mo king biye alangangga. Ulitan tayo po. Ginoo, pagkaluban mo keng biye alangangga. Para ka rin kay katang kamag-anak at tinanggap king binining biye alangangga, inyang mabinyag lang, ipagkaluban lasan ng alang kapupusan apamakyagom, karing sablang santos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo king biye alangangga. Para ka ring sablang mengan king tinapening biye, mibangon lasana king tauling aldo, ban magtamasa king biye alangangga, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo king biye alangangga. Para ka ring sablang alang obra, alang apangan, alang aulyan, api bale-bale, pakit na saning Diyos singke ang sarili bilang iparing sabla, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo king biye alangangga. Para kay katangan ang makatipon keti, ban manalangin para king pakamalan tang miyang ubye. Makapakrakit sa karelo king alangang kapupusan na tula ning banwa. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo king biye alangangga. Ginoo, balikdan mo sa ring kaladuaning kay kang alipan, panalangin ming manigapu mong balayan. Patawaran mo ring karelang kasalanan at idake mo king pamanatbus sa pitagumpen ng Kristo para karela yaing biye ating pamagnubling miye manggaman king alangangga. Amen.
ing tauling pamidagon at pamon. Ing kapatad tamo minunaning pepaynawa king kapayapa ng Kristo, kambening kasalpantayanan at kapanayan king alanganggang biye. Idawon tayo king malugod ng pakalulo ng igpa at saupan tayo karing kekatamong panalangin. Meging anak nening Diyos king kayang pangabinyag at maralas yang mekisulo king tulang ning Ginoo. Ngeni sana tanggapan ning aduang gamat ning Ginoo king kapulungan da ring anak ning Diyos karing banwa at kambering sablang santos amana ne ing pengako ning biye alangangga. Manalangin tamo naman king Ginoo para karing kekatang sarili. Ita sanang makirame misa na doa kaya be tayang pasibayo ing kekatang kapatad. Kaya beno, akayarap taya sana i Kristo Jesus potang iyo kekatang biye. Datang iyo, king kayang ligayo. Amen. Amen. Ding imbokasyones, ing balang imbokasyones po nga tamong makibat, Ginoo ikabos me ing kaladwan ng Fernando. Ginoo, ikabos ming kaladwan ng among Fer. Kapamilataning pamikatawan mong tao, Ginoo, ikabos ming kaladwan ng among Fer. kapamilataning kekang pangabinyag at pamag-ayuno, Ginoo, ikabos ming kaladwan ng among Fer. kapamilataning kayang kasakitan king krus, Ginoo, ikabos ming kaladwan ng among Fer. kapamilataning kekang kamatayan at pangatputput, Ginoo, ikabos ming kaladwan ng among Fer. kapamilataning kekang pamangnyubling mebye, Ginoo, ikabos ming kaladwan ng among Fer. kapamilataning kekang pamagbalik mitmungong ligaya king igpa, Ginoo, ikabos ming kaladwan ng among Fer. kapamilataning panyatang mong pasibayo king ligaya ning kawakasan ning panahon. Ginoo, ikabos ming kaladwan ng among Fer. Dalit tayo po. Ikaw
Manalangin tamo. Iba karinggamat mo darawon miyo ing kapatad mi, paninayon mi, kambening sablang mete kang Kristo, subliyang miye king taulingaldo, at mi biye kagub ng Kristo kapilanman. Pasalamatan da ka para karing sablang kalam abinye mo kayo, kabang mabiyaya keti sulip, takma na sana kambering sablang mong santos king makaigpa mong lugod. Ipapakiramdaman mo ing dalangin mi, salubungan mi sa ining kapatad bi king paraiso at saupan mo king mipamatula kambening tetagan ning kekeng kasalpantayanan ang gaking mikitikit ke kang Kristo, bana kaya bemu at ning kapatad mi manggaman kapilan. Iti yaduan mi kapamidatan ng Kristong ginumi. Amen. Ginu pakalulu. Ginu pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Diyos, ikang bukod mapamakalulu kapilanman at demut king parusa, mitmong kababan, manalangin keka para king kaladwaning kaladwang alipan, Fernando, inutos mong mekoket king yatu, may paimburusan karinggamat ning masikanan akasalang sa kalingwan kapilanman. Nune yutos mong kuanande ring angeles at kaladwada ring iuliking paraiso, bangketa uling manaligi at meniwala keko, dumalan king parusa ng impyerno. Nune bagkus, kamtana ingalanganggang ligaya, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. O ginulawan mo ring anak mong meulila, makapaligid king bangke ning malugod karelo. Dinan mo sang tetagan at matibay kasalpantayanan, barang atanggap hingke kang malakaburian at katutuan ning pangamatening karelang kaluguran. Asundura sa king paninap ning meyang ubiye, mabiye-biye lang payapa king mitmong pamikalugod, sa mamilatan karela ing kwalta o dangalan ay enomo makisingkilan detang makaangat king biye karetang magkasakit king kabiyayan nune bagkus misawupan sopan la ban maging metong lang angkan auliran at king paninap ning meyang ubiye matupad karelang melakuan
iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Bapo Maria, ito kaking grasing ng Diyos at kakanuan kakaring sablang babay at nuwan niya panamanin bungan ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Inin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Ipagkaluboy ka lang hanggang kapainawan, kayo o Ginoo. Ingalanggang sala, sunlag sa kayo. May painaway sa aking kapayapan. Amen. Ing kaladwano at ding kaladwaring sablang tapat ameko na kapamilataning pakalulu ng Diyos may painawan o sa aking kapayapan. Amen. Dalit. King lagyaning pa, poning anak, poning Espiritu Santo.